Ole, thir tu le ngai thatu te che bai ka buk vek chewa tun tama hian LT ralte ina ka video milo chan na te an en let ve anga tiang chuan ama hi ron tang ul de ve moti lai te kan ya ani na ka he chiang lutuk chuang lova tin evan lo ni thin tuna ni ta chia lo leimen Varthangvela khan kha zo na ka va zo ta tunge LT ralte tunge milo chang tu hile tin zo na te ka va zo ta amaro chu min ron chang ngam ta chia lo nge mi ron chang du lo nge min thil du lo o ka helo wa ka ma se sa sin renga min chang du ta lem lo wa LT ralte ti hin seto pila ichona video te hi gan enanga ka zo na ama akalo zo to na pa le fa inkar thuthlung ani a pa le fa ten thuan lo thlunga chu an thuthluna wang chuan Isu Krista khovela lo kala ka soyam zia kha ti hen kan soinon le lok tiang pa le fa in thu an thlunga thu an thlun to nuwa chu an thuthlung tinghet tur chuan Isu Krista khovela lo kala Calvary tlanga athi senin thu an thlun to nu chu ron tinghet chau ti kha 7 day hoinan soidan ania chu tuna hian yan pu ek thian turin an ron beya aron thian fai theido nem ti te hi in an holok teang ama sain thir tu le ngai thatu zong te in zawain chi bai vek ule tun tuma hian Mizoram UP sitir ko lalbiak niya zirtian dik lo chan let na hun karon nei dona ani hian pastor PL biak chona thu soi aron react thina a video ron ti chhuwa thina hian pastor PL biak chona hi mimal taka huat na nei nge ni na langa atong kam man du dan han ngai thak te hian khalai kha kan he za ang ring zo ka wa huat na chan tur hi ka nei lem lova keima hi chuan tin 7 day lam hian mi video an react na sa thina an react chan hi tuna ron soi angkha min han pu thluk dan ani chuan an video an lo react to zong pastor Thangvela'n sang ate mai ba ka Dr. PC PXCM ate le ko ran dang video an lo react thin hi an huat em wanga lo ni don hi a ti te karil ru lo lu chok me kha chu huat na nei ni la chu kha thiang lo de te po han ka ti turani in la ya huat na ka nei lo ani ti te kha lo ria sela an ril ru te kha han ti zau de sela ka du hle mai tianga mi video an va react zuta min an react let vea an hotai moti tlat kha thil fu lo om palang ti te kha lo ome an en chunzom zelila aya upaza na tla cham em maya tongkam chaltlai tak te hiaron mang fo maya pastor PL biak chona thu soi pum pui ron react ngam si lovin trong kam chaltlai tak ron mang fo maya anti te phei hi chu an ni lam hian an mang na sa em ani kani oneness kan in ti la in pastor PL biak chona phei chuan oneness po min ti du lo sebelia zirtin na pam tu te min ti mai ni trong kam chaltlai kha tiang ang mang lo ni anga ron in soi film tum kha atul le min ka helova mi khongai tha lak tum na borvel te po ni in ka ria a thing kha tiang khamo atul le min ka helo patlinga chuan ti kha kan soi tel le bok ni ta selang tin pathian thu han soi do na wanga kha ti hanga ron ti chiam masak vel kha enge tul khern o ti te kalo ngai tu mai bokani chumbung deuin aron kat thina achang le pastor PL biak chona thu soi mi in an pastor PL biak chona thu soi pum pui ron react ngam si lovin athu soi pum pui react don ta ila dar kar chuangania react na hun nen chuan dar kar ni vel youtube handa zel tur chuan tin ka video po hi tuna a react tur hi apum pui na dange da lo kan lo en tel bok don nia apum pui hen ron daim kan lo en don nia chumbung deuin aron kat thina achang le pastor PL biak chona thu soi mi in an hrethiam manang ti hlau fa hranin pastor PL biak chona thu soi te hi
arun tirang lui vak mai thina kati ran lui vak na lai hi khongai takin LT ralte hian lo da se ka du le bei a riat man lo tur khopa kada chu khongai takin video min lo chang le don chun ilo da don nia ama hi pastor po ani lo mai ba ka ami ziale athil ti thin dan quality aniam em awang hian pastor PL biak chhona phei chuan chan letla ka angai lova pastor kanilo tin min ron react to hi LT ralte hi pastor ani lo mai ba ka evan po ni bok lova tin upa po ni pon ka re chuang lo leime na ni berin ka ria chutia ti zonga chuan du chuan kha ting khan kan ti let ve thei thova amai ro chu kha tinga han soi kha atul na ka re lem chuang lova ke ma chuan atang ul ve dewa ngai la enge bola na dewa ngai sakela athamain ka ria nima sela athu soilo ngai thla thin tu mi then khat athu soilo oi tok anlawom ve thina wangin azir tir dan tiktok lo te hi bible atanga ron highland sak ngei kadua tun tuma a video karon react tura po hian pastor PL biak chhona tong dan te ron zir kwal velin thudik jok soi inti takin wang takle chapau takin video aron siama he video ron ti chua hian azir tirna tiktok lo le pathian thuwa hriat fia tok lo te bible atangin adik jok pon chua karon tuma ngun taka milongai thak sak theu turin ka som chewani le ngai thla chho thana nga eng tak ron ang mo trong dan alo zira min ti te kha mi trong dan zir lo bi kan ni lo hi chuan in tiang hen in ti thin lo vela a thale in ka ria mi trong dan zir le tur tho si ina mi trong a ron zira han ti kol dal kha thil tul ni lem lo apatlin lo thak an ti dewani chu tuna mizoram UPSC tir kau lalbiak nia video chu lo ngai thang UPL biak chhona na thuthlung an ron phua chhuwa vela hi hanen hoila tha in ka ria FB lama UPC dot soi tivel khan an ron baina saria wa chung vel te chu han en hota ila tha in ka ria han enila a video te atang hian kan chang chho tura nga ila tha nge Ingasya mati su suara lo krudon tani sela tuinya mo phurang tia khan lelung pian ma dai to khan pa le fa pai so krista mi hi te sualan lo kru ni chuan an tan ke ma ka thiange ti te kha pa le fa pa khan in rem na thun lo thung diam to ni ama kan pu PL biak chhona tong kam hi han ho talokila pa le fa pa inkara thuthlung ani ti hi bible hi voice chuang po chiari la kan mu ka ring lova kalai kha kalau ti top lo kanga kha karon soi chan kha chiang kho pa atong dan karon zir chan kha kan pu PL biak chhona tong kam hi han ho talokila ka tia ka ho na chuna tong anga ka tong ve mai lovin ti lai ta kha kan soi duwa LT ralte khan lo la na lu tuk tu su se akha tiang kha chu lak nat tlaka ka ngai lem love mi pa ngai ta fa pa in thu an thlunga ti chuan fa pa aron tir ta ti hi bible a hian mu tur hi in riani chun min lo hril ula kalom khop anga ole kha thu soi kha ka thu soi kha pa le fa pa in thu an lo thlunga ti chuan fa pa aron kalta ti kha ni kha ka di ma na ni aron ti chuak don em lo enang lo siem pa le fa pa in thu an thlunga ti chuan fa pa aron tirta ti hi bible a hian mu tur in hriani chuan milo hril ula kalom khopang atiani kha tuna bible atangin karon ko muanga ama sain pa pathianin afa pai su krista kha mishing sualat lu ta chandam nana thiturin heleya hian aron tirem ti loen masata ila bible lo aron tir le tir lo kha
nga yam moni chu aron tir ti chu kan trafika ziak danga po kan mutrawa an inkara thuan thlun na khani ka zo matinge ka zo lo pui min chin tak leo ti ta kha karil ru alo ama a an puya khiron thian theidonem in an chozel chin pat thiarang le o luka bungli chang som pari ta tanga chang som pakwa riang vai te hne na chan chin tha hril tura mi ruata wangin lalpa tharau chu ka chunga ani chuan sal te hne na chhuwa na thu le middle te hne na mitwan nei le na thu sei turte ti du da tuar te chhuwa tir na turte lalpalung oi kum thu sei turte in mitir ani ti hi ti thu kan hmoni he thu hi iswa sei nge ania mizoram UPC tir ko lalbiak ni khan ilo mu ve nge ka be se ani lal isu hian riang vai te hne na chanchin tha hril turte sal te hne na chhuwa na thu le middle te hne na mitwa nei le na thu sei turte ti du da tuar te chhuwa tir na tur le lalpalung oi kum thu sei turte in lalpan mitir ati chat mai tuna ziak dang lo chhiar le ang iswa khonge thuan thlun na chu thuan hlunga fa paron tir ta ti kha alo chuang lo matinge tong kam vek chanchin tha zo hana bung som pasari chang riat nangin thu mi pek te kha an hnena ka peto sia chung chu an vonga I hnena chuak kani ti dik takin an hreta a nangin mitir ti po an oi ta ti thu kan hmule bokani thu kan heng thung thu du kan na ti chiar chuang lo hian fapai su Krista hi pa pathian hian sualat luto mihring te chandam nana thi turin hele hian aron tir nge yani ti hi achiang em ani Mizoram UPC tir kolal biak ni hian pa in fapa aron tir ti Bible mu tur in hriat chuan minlo hril ula kalom khopang atiboka tlem lu omlo tam lu omlovin in hril chhodeu malmal mayang o Bible lo chia le ang enga tinge ka thil soi ka ani na angpo soi chon thiam lo o ka ti le kha buziak ve mi si ina ka soi dan kha ti hian lo en non le lok teng u o a hoi lo e mai pa le fa pa inkara thuthlung ani ti hi Bible hi voice chuang po chiari la kan mu ka ring lova pa le fa pa in thuan thlunga ti chuan fa pa aron tir ta ti hi Bible hian mu tur hi in hriani chun min lo hril ula kalom khop anga pa le fa pa in thuan thlung a ti chuan fa pa aron tir ta ani ti hi in mu chuan ka tia fa pa aron tir ti rungot te chu Bible mu tur tam tuk a tir lo gan ti leine ngatinge ka zo na ni lo kha a chan tak chiam leo ti te ka lo ngai tua phak to ka ngai sakila anen zelila ka zo na takte po kha chang ve mial ma na an vonga I hnena chuak kani ti dik chanchin tha zo hana bung som pasari chang riat nangin thu mi pek te kha an hnena ka peto sia chung chu an vonga I hnena chuak kani ti dik takin an hreta a nangin mitir ti po an oi ta ti thu kan hmule bokani heng thu kan chiar hian fapai su Krista hi pa pathian hian sualat luto mihring te chandam nana thi turin hele hian aron tir nge yani ti hi achiang em ani Mizoram UPC tir kolal biak ni hian pa in fapa aron tir ti Bible mu tur in hriat chuan minlo hril ula kalom khopang atiboka tlem lu omlo tam lu omlovin in hril chhodeu malmal mayang o Bible lo chia le ang zo hana bung ka zo na ni lo zo khanin chan dai mai chu om zia lo lu tukamo ka zo na kha chan mai om nia zo na ni lo zo khan chan tak chiam chu dar kar khalle engemoti lai borvel chu ni ve
ngai thak sakzel ve photte ang som pasari chang som ni panga o kapa fel tak khovel zongin an hrelo chia ke ero chuan ka hriat chekha heng ho po hian nangin ke mitir ti an hriat kha aron tile kal mai he thua hian Isua Krista hian heng ho ati te hi azir tirte an nia atira chuan heng azir tirte hian pa pathianin Isua Krista hi khovel chandam nana thi turin aron tirani ti hi an hrebik lawa nima sela helai bible bungle chang kanan chiar hian heng azir tirte po hian pa pathianin Isua Krista chu helea hian khovel chandam nana thi turin aron tir nge yani ti an hriat ve to thu Isua Krista hian a soi chiang em ani honge an thuthlun dun na chu ti kha ka zo na nia an tlung du na Isua aron tir ta ti kha nia ka zo na chu an thlun dun na aron soi bok si lawa atir ti zong kha nia thuthlung thar han anila pa le fa in thu an thlun nei thuthlung thar ani ti kha lom ka zo na nga tinge ka zo na ni lo ngar min chan le o katia ahanin soifia tum na kwal vel te kha abul tan na te po kha ka re thiam chho ta deve hetiang angvel mai mai ati don wanga ni hi abul tan na khanan ti deuh chiam ni bike sila lo o choka ito tiang vel chaw ni adang chia leng o zohna bung som pasari chang som pasari tang som pariat an ni chu thu takin ti thiang limro I thu chu thu takani nangin khovela ke mitir angkhan ke point an ni chu khovela ka tir hi aron tile kal mai helea hian pa pathianin Isua Krista aron tir angin Isua ngei po hian azir tir te hi atir vele ngat ani awachiang thin tak em ani si chuan pa ne na thu an thlun dun na kha ka zo na kha ania pa in fa pa tir angin fa pa po in zir tir ti an ron soi ta dei boxia ani chuanin Isua le zir tir te khan thuan hlung ve tho vem moni chu ti te karil ruwa lo oma zo na ni lo pui han chan ngat mei chu avan ha thak ve o ti te karil ruwa lo oma exam ni ta sela azia thuite lul den khongai makin mak khat peng o ti tur bor vel chaw ani in ka ria tin zohna bung som pasari chang thuma po hei hi chatuana nunna ani nang pathian tak chawle itir Isua Krista hriat hi ti thu kan hmule ta heng zong a hian pa pathianin Isua Krista hi khovel chandam nana thi turin hele hian aron tirani ti hi achiang em ani Mizoram UPC ter kolal biak ni khan heng bible bungle chang te hi ilo mu ve nge ka be se tin lazarus thi to nu Isuan akai tho don khan van lam hoin kapa ka thu ingai tha ka wangin ichunga kalome kum khua in ka thu ingai tha thin ti ka hrengani nima sela mi pui din vela wangin chu ka ti ani nangin keimi tir ti anrin the nan aron tikal mai he thua hian Isua hian abula mi puiten pa in atira ni ti anrin the nan aron soya Isua Krista hi khovel chandam nana thi turin pa pathianin helea hian aron tir nge yani ti hi Mizoram UPC ter golal biak nia hian alo hriat ve nge theinan he thu hi karon chiar ve ani a thu kha a ho le mai ka rut mun atangin ka lo ngai thla ho ka lo tilu tuka pa le fa pa in thuan thlun dun na ka zota ma seng atir chungchang hlir aron sei boxia enge om zian yang o katia hei
ari ve ngar poka maro chu pa I le fa in thu an thlung dun ti ka zo na kha a hre thiam lo nge ka hre thiam tabik chi lo kha chu ama lama hian enge mo fel lo deuh te po omani ka ring dewa tiang ani chuanin ti puitlak don lo riawin ka ria rin ai na mumal lo tlat pa le fa inkar thuan thlun dun na chumi nuwa chuan fapa khovela local ti kha an ma ni soidan ania ma se chu chu ka zo ta min chang thei ta bok si lova chu ti ni chuan hei an pu ek thian tur khan an ron in buat sai a ron in tru tram na sa ve hle maya ma ro chu azun poron thian phalloh ka ria kha chuan nakina a video dang te hian en chun zom ta zel la dar kar khat le chan ve vel lai ania video pakhata han siam zo chu chi em in ka helova an ngai thlak zo pui chu te kha ka du ve boxia tin ama khanin a tir lampanga video tir lampanga khan ron soya a video toy te la chuaka atluan poina la chuak du lowatia kha kei po ni sela second som thum po tlinga mi ka video an lak chuak kha ka video te kha tlonin la lo ro se ani po hian katia midang han soi chia masa soi chiat vele tho chu om chuang lo tu te mo an sarkar lain an sarkar mai kong pui chian soi chewak waka an sarkar nuwa an siam thale chuang hlei lova ti ang vel chau kha ni tuna po ni sela a video toy te la chua ka chu tiang kha tiang in ti soi chewak waka ani point ka tiang bok han ron tile tho bok si ka video atluani na dale chung bok silo om chuang lo mai tun video a chuan du tok te ang an puek then tumin azun pothian phalove pale fa inkar thuthlung ani ya chu mi nuwa chuan fa paron kalti kha ka zo na ni lain ani chuan aron kal nangar kha soi ta si a khami china khan du to kila video dot le a te kan en chinanga han riek tur lai a om hlo ani chuan ekaron tile don nia clear tu le ngai thatu te tun video chu a hole mei anoi ni tlet kami china khani du tok te ang